Avuxeni Nhlekani Ripirili ha khensa ku va mi languta channel ya Matimba Emmanuel Maluleke YouTube channel. Kombela mi subscribe ku channel leyi kota ku kula. Na ku vulavula hi mhaka leyi. Xana loko va ku ka red house or black house va lava xivelekelo va lava ku ta xi tirhisa yini? Or xivelekelo lexi va lava xivelekelo xa munhu or xa xiharhi xo karhi na? Vanhu lavaya loko i fika le i fika i va hlamuseta ku wena i lava rifumo, va ta ku byela ku okay rifumo leri or i na business la ta ku business ri ndlandlamuka, kumbe i na kereke la ta ku kereke liya yi va na vanhu vo tala, kumbe i n'anga i la ta ku vun'anga bya wena i kuma ku i tshama i khe i thwasisa n'hweti na n'hweti ku tshama ku tele, kumbe i ri muprofita i la ta ku vanhu va ta va tele le ka ndhawu leyi u tirhelaka kona i profitaka kona vanhu. Ni vulavula hi vaprofita lavo hakerisa vo ma 20,000 30,000 na tin'anga leto hakerisa vo ma 30 to 40,000. Va ta ku byela ku hi kumele xivelekelo ende kuma ku va ku byela ku hi lava xivelekelo xa munhu loko a nga se tshama kwa ya le. Vavasati mi ta ni kuma kwalano, mi ta ni twisisa kwalano, kumbe i hi kumela xirho xa munhu wa xinuna loko a nga se tshama ku a endla leswiya. Mi ta ni twisisa ku ni vula yini? Swilo leswi va tirhisa ngopfu swona because xiveleko a ni i kuma ku loko n'wansati a veleka i kuma ku laha ndzeni laha a yi nghenisiwe ka swona, un'wana na un'wana wa swi tiva ku n'wana loko a endliwa va kha a suka ka xivelekelo. Se i fanele i susa xilo lexiya munhu luya a kha a hefemula ku loko mi n'wi tsema mi fanele mi susa xilo lexiya i n'wi susa a kha a hanya. Swi fana loko fika ku i tsema munhu ritewu a kha a swi vona ku le ku n'wi tsemeni, and then loko mi ri busy mi kha mi susa xilo lexiya ku fika laha i kuma ku munhu luya wa endla wa lova ma ha ri busy. Ma xi suka swi lavisa sweswiya a va lavi xi xa munhu yo kuma ku munhu yaloye kumbe i lovile khale u ri ma 4 days 3 days mi ya teka xona. Va lava ku ta ku yi susa kuma ku ngati ya munhu luya ya hisa ya ha kufumela, na xirho xa n'wana luya naswona swi fanele swi va tano. I fanele mi make sure ku va kha a hanya na leswiya swa vavasati swirho va swi teka. Mi ta ni twisisa ku ni vulavula yini? So xivelekelo hi xona va kuma ku va endla ngopfu business hi xona. That's why mi kuma ku loko mi kuma ku va ku dlayiwe munhu va kuma ku i xote swirho. Vavasati mi kuma va kha va xota ngopfu swona ngopfu, va xota na mavele, vavanuna va xota ngopfu xirho lexiya because leswi va swi lavaka hi swona swilo leswiya. Se vanhu va mi nyikisa swona rifumo leriya loko hi vulavula hi rifumo ra ngati or rifumo ro i famba i dlaya vanhu i teka swivelekelo. Loko mo languta vanhu va kona mi kuma ku i sogolerini a nga na nchumu, ti fanela na mina ni ti fambelaka hi milenge a ni na nchumu a na next, va ti kuma ku endzhaku ka tin'hweti to karhi rifumo ra kona leri ro pfuleriwa. Munhu yaloye a nga zangi a ya exikolweni, yunivhesiti kumbe a college kumbe ka ti-training academy kumbe yi endle tikhoso to fana na a nge cleaning security. Ma yi vona mintirho yin'wana mi kuma ku yi dyondzeriwile leyi dyondzeriwaka. Wun'wani mi kuma ku i mintirho i nyiko yaleyo yo huma ka Xikwembu. Van'wani mi kuma va ya i ti-ambag hi vulavula hi vanhu vo tirha too much mintirho ya mavoko, mara mi kuma ku yena loko mo cheka history ya yena ku hava na nchumu. Loko mo lavisaka ku hava na nchumu a nga xi endla, mara i pfuke nampundzu a ku zingumuke i pfukile. A mi zangi mi twa no va ri i yive mali or endlile because of what i a ya xavisa xaka ra yena a ya xavisa n'wana wa ka vona yini hi rifumo ra ngati a teka xivelekelo a endlela ku fuma a dlaya munhu wa ka vona. Vo tala va swi kota ku va xavisa maxaka hi mhaka ya swona swilo leswi. A xavisa maxaka ma yena va teka xirho lexiya a endla business hi maxaka ya yena. Se mi ti vonela vanhu va ka hina. Na khensa ku va mi languta channel ya Matimba Emmanuel Maluleke channel, kumbe mi subscribe. Thank you.